In die nuus vanaand. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal volgende week uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die afsettingsproses te staak. Die sokkergemeenskap bring hulde aan die Bafana Bafana en Sundowns speler Jaden Adams. En Banyana is op pad na Marokko vir die Afrika Vroue Nasie Beker toernooi wat volgende week afskop. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Die parlementêre afsettingskomitee sal teen die einde van volgende week weet hoe hy geraak word deur president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die proses te staak. Die Wes-Kaapse Hooggeregshofregter André Legrandsie sal dan uitspraak lewer in die saak tussen die president en die afsettingskomitee, die EFF, die ATM, MK-party en IAT. The presidency approaches its work every day. President Ramaphosa se regspan het opnuut aangevoer dat net omdat daar prima facie getuienis in die Phala saak is, nie beteken dat daar genoeg getuienis is om te bepaal of die staat van beskuldigingsproses moet voortgaan nie. If the test is merely whether there is a prima facie case against the president, then it would be a very artificial exercise to take these newspaper articles, hearsay statements and the like, and simply ask oneself, as one does for prima facie purposes, is there evidence here which, if true, would render the president guilty of serious misconduct? That would be an entirely inappropriate exercise, because that would not weigh the significance of the evidence in any way. Advokaat Dali Mpofu het namens die MK-party en UAE bevraagteken of Ramaphosa werklik onherstelbare skade sal ly indien getuies gedaag word voor die komitee. Mpofu sê die argument kom neer op spekulasie. Who is this person? Who are these people who are going to defame him? And they're going to say what? We don't know. He doesn't tell us. He doesn't tell the court. But on some speculative basis that somebody might say something defamatory, this court must intervene. And the intervention of this court must be on the basis that there might be some irreparable harm which is undefined. Which might happen. Na die vergadering van die hof het die voorsitter van die staat van beskuldigingskomitee, Makashule Ghana, gesê dat die komitee se werk voorlopig kan voortgaan. The final inputs by the President's Council that indicates that the work of the committee so far is the preparatory work. So the appointment of the evidence leaders, the preparation of the witnesses, the finalization of the terms of reference and all the work. They are not seeking to interdict it. In antwoord op 'n vraag of die komitee die nasionale vergadering spreker Toko Didiza gaan daag, het Ghana aangedui dat die spreker nie aanspreeklik is aan die komitee nie, maar dat enige party wat wil 'n mosie teen haar kan bring. Ebre Babie, SAIK nuusparlement. 'n Senior ondersoekbeampte van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padehachi, se ondersoek na magsmisbruik in die aanstellingsproses van die brigadier Deneo Makwele, 'n burgerlike by die misdaadintelligensie eenheid, het onder die vergrootglas gekom by die Madlanga kommissie. Die kommissie het veral gefokus op beweerde onbehoorlike optrede en infiltrasie van die strafregstelsel. Ons kom terug na hierdie storie. Iran het in reaksie op oornagaanvalle deur die VSA onder meer Amerikaanse weermagbasisse in die Midde-Ooste geteken. Kommunikasiestelsels en brandstoftanks by die Amerikaanse Al-Asrak lugmagbasis in Jordanië is getref. Nou, ondanks die aanvalle het Iran 'n Amerikaanse burger wat sedert 2024 in aanhouding was, vrygelaat. Die Iraanse revolusionêre wag het bevestig dat hy die VSA lugmagbasis in Jordanië met ballistiese missiele aangeval het. Hy het ook die VSA se militêre hawe in die Al-Shuaiba gebied in Kuwait getref.
آمریکای جنایتکار Die woordvoerder van Iran se hoogste militêre bevel, Ibrahim Zulfikari, het na die VSA as die onkundige vyand verwys en gesê Iran se aanvalle sal strawwer, omvangryker en verwoestender wees as ooit tevore. هرمز را نمیدهیم. Iran het weer gedreig om alle infrastruktuur, insluitende die van sy buurlande, uit weerwraak aan te val, sou die VSA Iran se infrastruktuur teiken. Sedert die naweek se aanvalle het Iran weer die straat van Hormuz gesluit en die VSA versper weer Iran se hawes. Intussen het Trump die Iranse regering bedank vir die gebaar van welwillendheid nadat 'n Amerikaanse burger, Dina Karari, wat sedert Desember 2024 in aanhouding was, vrygelaat is. En soos beloof, ons keer terug na die berig van die verrigtinge by die Madlanga-kommissie. Padiachi se ondersoekmetodes in die bedrog en korrupsiesaak teen luitenant-generaal Dumisani Khumalo en ander is deeglik getoets teen die karige 2 bladsy lange A1-verklaring van die LP Fadil Adams. Padiachi sê met die ondersoek het hulle sekere inligting oor Mokwele gekry, alhoewel geen bewys daarvan in die dossier was nie. Volgens hom het hy inligting ingewin deur met mense te gesels. To establish an ID number, who did you ask? You had to have dug within CI to establish Mrs. Mokwele's ID number, which you reflected there when you made a request to BMW. You could have gotten it in exactly less than an hour from the National Commissioner. It cannot be that the answer is that when you investigate, you talk to people, unnamed people, you get sources, and this is nothing complex. You're just establishing a starting point, surely. Colonel. Can I answer you? Please do. Thank you. We can say a whole lot of things here of how we should conduct our investigation and on what authority and etc. I use my powers of authority when I require them to subpoena people or subpoena documents. But within investigation, let me use the word that you use, Counsel. Snooping is part of investigation. You snoop. Inligting dui daarop dat Padiachi nie met die ondersoek kon voortgaan net op die A1-verklaring nie. Maar hy het volgehou dat hy nie die artikel 27 verwysing onder oog gehad het nie. I cannot say, I did something wrong. I proceeded with. And that is the honest thing that I'm saying. I'll tell you that you actually did do something wrong. You get the A1 after the briefing by your chief, which I'm sure did not tell you much. You then get the A1, which you've agreed when Ms. Sildo was questioning you, that it is sparse. Here's what was wrong. Yes. You have this A1, it's sparse. It should have triggered in your mind, what was referred to us in the first place. Die ondersoek duur voort. Ons is net na die reklamebreek terug met nog nuus in Afrikaans. Bly gerus ingeskakel. Die minister van Elektrisiteit en Energie, Dr. Gosiyenso Ramaphosa, het groot kragverbruikers en rolspelers in die vervaardigingsbedryf verseker dat planne in 'n gevorderde stadium is om 'n stelsel in te stel wat die bedryf teen hoë elektrisiteitskoste sal beskerm. Nou dit volg te midde van oproepe deur rolspelers in die staal, motor en vervaardigingssektore dat die regering verligting ten opsigte van energiekoste aan verskeie nywerheidssektore moet bied, aangesien hoë elektrisiteitspryse die nywerheidssektor lam lê. TransAlloys, Suid-Afrika se laaste oorblywende mangaansmeltery, het alle produksie by sy aanleg in eMalahleni gestaak, weens jare se finansiële verliese wat deur hoë elektrisiteitstariewe veroorsaak is. Die vervaardigingssektor bly 'n kritieke dryfveer vir Suid-Afrika se ekonomiese groei, terwyl rolspelers in die bedryf hoë elektrisiteitskoste as 'n struikelblok vir groei uitlig. This industry employed north of 500,000 people just
a decade and a half ago, 575,000 to be exact. Now it's down to about 360,000. So that's about 220,000 jobs lost in the period of a decade and a half. Volgens die Manufacturing Circle, wat alle subsektore in die vervaardigingsbedryf verteenwoordig, sal enige verligting in die stadium welkom wees omdat talle ondernemings dit oorweeg om toe te maak. Manufacturers are operating below maximum production capacity, so they don't have the economies of scale. Output is not very high, and compounded by the high electricity costs as far as an input, that is putting significant strain on manufacturing companies across the sector. Intussen het die regering 11 energie-intensiewe maatskappye, soortgelyk aan Glencore en Samancor, geïdentifiseer wat binnekort by gesubsidieerde elektrisiteit sal baat vind. The intention here is that we must ensure that industries remain open, people remain in jobs, and not just that, but expand capacity utilization. And with this support, we are not going to socialize the cost. So the end consumer won't bear the responsibility of the support we are giving. We have designed an instrument that helps us to address both sides, get the industry going, create jobs without socializing the costs. Ramokgopa hoop om binnekort 'n aankondiging te maak oor die verligting ten opsigte van hoë elektrisiteitspryse vir nywerhede, met die ooreenkoms dat die vervaardigingsbedryf beskerm moet word ter wille van die land se ekonomiese groei. Nog 'n hernubare energieprojek verskaf nou krag aan die nasionale netwerk. Die Total Energies Hydra bergingsprojek in De Aar in die Noord-Kaap sal krag kan verskaf aan ongeveer 200,000 huise van gemiddelde grootte. Nou dit is Suid-Afrika se grootste hybride projek wat 'n sonkragaanleg van 216 megawatt met 'n battery-energiebergingsstelsel van 500 megawatt-uur kombineer. Die oorvloedige wind en sonlig hier maak dit ideaal vir hernubare energieprojekte wat beide benut. So it comprises two elements, a 216 megawatt PV plant, solar plant, and a 500 megawatt hour battery storage system. And why? Because the objective of this project is to provide clean, firm power to the grid. And firm meaning constant, continuous between 5 a.m. until 9:30 in the evening. It will indeed supply 200,000 households in South Africa. Ongeveer 1600 werkers het aan die Hydra bergingsprojek gebou, wat as die grootste in Afrika beskou word. Maar plaaslike inwoners en ondernemings sê, die miljarde wat hier belê is, was nie tot voordeel van die breër gemeenskap nie. Algemene werkers is die definitiewe waarop hulle fokus met sulke projekte, dan sê die gemeenskappe het gebenefit. Maar dan kan jy ook hier op die RPL-program, kan hulle nie vir ons wys, wat individuals wat as general workers gebruik was, is nou skilled in terme van bijvoorbeeld electrical technicians of passers of wat ook al, of welders. I will agree with them. That is the expectation that we have, that we need to get more. But in the space of economy, what we are saying, we need more collaboration, understanding, having that strong relationship to ensure that the community are beneficiary of the projects that are hosted by Mthanje. Sowat 60 werkers gaan oor die volgende 20 jaar tydens die operasionele fase by die aanleg in diens wees. Die Noord-Kaap vestig sy posisie as Suid-Afrika se hernubare energiespulpunt. Ongeveer 2/3 van son- en windprojekte is in die provinsie geleë, met meer wat kom. Intussen sê Eskom, hy verloor meer as R1 miljoen per maand weens onwettige kragaansluitings in Lion Park en Camperdown in KwaZulu-Natal. Die kragvoorsiener sê sedert 2014 is bykans 2000 huishoudings onwettig aan sy netwerk gekoppel. Maar Eskom sê pogings om die verbindings te verwyder het tot spanning in die gemeenskap gelei, met inwoners wat paaie met brandende motorbande en klippe versper het. Die kragvoorsiener sê egter hy moet optree om sy infrastruktuur te beskerm en verdere verliese weens te beperk. Inwoners verwerp die optrede en sê hulle wag al jare op wettige kragverbindings waarvoor hulle aansoek gedoen het.
Kom ons kyk nou na die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Die Suid-Afrikaanse sokkergemeenskap, vriende en familie was in Stellenbosch byeen vir die gedenkdiens van Jaden Adams. Die wyle Mamelodi Sundowns en Bafana sokkerspeler is beskryf as buitengewoon talentvol, nederig en 'n ideale voorbeeld van hoe vasberadenheid en toewyding 'n jong persoon na die wêreld se hoogste sportverhoë kan neem. 'n Roerende diens ter ere van Grootman, 'n middelveldspeler wat nie bloot die bal aangegee het nie, maar het dit, soos meer as een spreker dit gestel het, geliefkoos. Adams het op 5-jarige ouderdom begin sokker speel. Sy talent was gou duidelik vir afrigters, spelers en administrateurs. I saw him playing for Stellenbosch about 5 years ago. And I spoke to Stevie Barker, who was training at Stellenbosch. I think it was Stellenbosch or wherever it was. And I said to Stevie, this player is actually very good. If I was running Wits, which I used to run 100 years ago, I would sign this player. At just the age of 25, he had already achieved or reached heights many of only dream of. Yet his journey was cut heartbreakingly short. We will continue keeping your legacy alive. Rustig my ma se kind. Thank you. Mede Sundowns en Bafana spanmaats sê hulle sal sy nalatenskap onthou. Adams was deel van die span wat Suid-Afrika by die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi verteenwoordig het. I still can't believe it. It's a heartbreaking moment. And it'll take some time to overcome this because of the wonderful person that he was, the human being before the footballer. You know, he was so quiet, respectful, humble. You know, sometimes you wouldn't even know that he's in the room. I feel bad. I feel a little bit of lack of energy. But at the same time, I feel that Jaden's memory and Jaden's ability to deal with a lot of things that we had in common and that we did together will exactly take us through. Adams sal na verwagting op 25 Julie ter ruste gelê word. Vanessa Puna, SAK nuus, Stellenbosch. Ons sportsegment en die weer net hierna sien jou weer. Banyana vertrek oormôre na Marokko vir die Vroue Afrika Nasiebeker toernooi. Desiree Ellis se span was die kampioene in 2022, maar moes in 2024 tevrede wees met 'n 4de plek. Ellis oorweeg nou om veranderinge aan te bring aan die verouderde span. Ellis het die werklike harde werk begin nou vir haar en die span. Sy het 'n paar moeilike besluite om te neem vir môre wanneer sy haar finale groep vir die Marokko toernooi sal aankondig. Maar sy glo die span het die regte balans gevind tussen opkomende jong talent en die ervare spelers. Dit was baie moeilik om die 31 spelers te kies. Jy weet, as baie spelers in die Hollywood Bets wat hulle aan opgesteek het. Jy weet, maar daar's 'n verskillende way wat ons wil speel. Die spelers wat ons benodig, is hulle versatile, waar kan ons hulle speel as jy bases recover. Jy weet, as ons iets verander, met ons die spelers wat dit doen, en jy weet, in die 26 gaan baie moeilik is. Vir die ervare doelwagter, Kylen Swart, berus alles op 'n span eerste benadering, met senior spelers wat as brug dien tussen die bestuur en die jonger, minder ervare lede in die span. We have to focus on team first. That's absolutely what everything is based on, is team first, and us as seniors, we just have to, navigate and see how we can bridge the gap between the management and the players. And I think we have such a good senior group. We are more mature now than ever. I think all the lessons we've learned,
we're going to do our best to make it work as fast as possible. Because when we get to the tournament, all we want to do is focus on football. That's all we want, and hopefully we can, dissolve everything in due time. Die span vertrek Saterdag na Marokko vir die AFCON wat op 26 Julie afskop. Banyana speel sy eerste wedstryd Maandag teen Tanzanië, Lene Booysen Esayikanis. En op daardie vreugdevolle noot moet ons groet uit Johannesburg tot môre aand. Ons sien jou dan. Totsiens. Wat vannaag gaan betreft, wolkloze toestanden komen voor in centrale delen van het land, met bewolkte toestanden wat voorkomen in noordoostelijke delen van KwaZulu-Natal, als ook in delen van Mpumalanga, in delen van de Oos-Kaap, als ook in de West-Kaap. Daar is licht tot matige wind wat verwacht wordt langs de kust, als ook in het binnenland. Als ons kijkt naar morgen, bewolkte toestanden wat voorkomen in de Oos-Kaap, zuidelijke delen van de Vrystaat, als ook delen van de Noord-Kaap en de West-Kaap. Kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature. In Gauteng 'n koeldag kan verwag word. Pretoria het 'n maximum van 24 grade en 'n minimum van 5. Johannesburg se maximum is 21 grade. In Limpopo 'n koel tot warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 29 grade. Messina, Polokwane het 'n minimum van 5 en 'n maximum van 24. In Mpumalanga bewolkte toestanden kan verwacht worden in de ochtend, so wees asseblief versigtig. Andere koel tot warm. Skukuza het 'n maximum van 31 grade en 'n minimum van 7. Standard in zijn minimum is 1 met 'n maximum van 22. In KwaZulu-Natal 'n koeldag kom voor. Dit is warmer langs die kus. Richards Bay se maximum is 26 grade en 'n minimum van 13. Kokstad is met 'n minimum van 4 en 'n maximum van 21. In die Oos-Kaap 'n koue dag kan verwag word. Gqeberha se maximum is 20 grade. Dit is ook koud word na Garmolemo met 'n minimum van 6 en 'n maximum van 18 grade. Dan in die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word, anders koel. Kaapstad se maximum is 18 met 'n minimum van 11. Vredendal het 'n maximum van 25 grade. In die Noord-Kaap bewolkte toestande kan ook verwag word in die provinsie, anders koud. In die suidelike dele, Appington is dit 'n bietjie warmer met 'n max van 27 grade en 'n minimum van 2. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n koue dag kan ook verwag word in hierdie provinsie. Bloemfontein se maximum is 21, asook Welkom. Forest met 'n minimum van 1 en 'n max van 20. Dan laastens Noordwes, 'n koel dag kan verwag word. Mahikeng het 'n max van 24 grade, asook Tosca. Taung het 'n minimum van 2. Dis dan vir ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.